in any way. Familia marawera majahigni 22 manowito ngimane bang' kane ochiele kod magina gi obila koro dwaro mondo duol mochung'ne rango tij obila IPOA okawo okang' mar timo nonro mondo nyathigi oyud ratiche. Rawerano nolalo ngimane e kinde mane odhi nyime kod tije mage e gwenge mag Watamu, kaunti ma Kilifi. Komachielo, riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Vocal Africa to wacho ni nek makamano ne oneno bang' rakruok e kind obila gi achich moro mar kuo, ka gimedo ni rawerano mong'ere kaka Kazungu Jeffwa magina ne onego kuom hawi marach e kinde mane en e tije mar riembo bodaboda e alworano. Mimi nataka ndugu yangu apate haki yake, kwa sababu ni kama amedhulumiwa. Kwa sababu hakuwa katika ile vita huko, basi tukasema ulikuwa pamoja na wao wenye kufanya vurumai. Lakini alikuwa na kazi zake mbali na huko kabisa, na tuna ushahidi wa kutosha. Hakukuwa na majambazi, hata hiyo risasi ni ya polisi. Na kitu ambacho kinashangaza ni kwamba hawa maaskari hawakwenda kuona kule mahali ambapo aliangukia. Na sisi wenyewe tulienda tukaona kule ambako aliangukia, lakini askari kufikia saa hii kule ngongokia huyu kakangu hawajaenda kukuona. Kwa hivyo ndio tunashangaa na hawa maaskari. Kwa hivyo wafanye haki kwa ajili ya huyu mtoto wetu Kazungu. Kazi tunawapatia IPOA isibaki jina ya kwamba nyinyi kazi yenu ni kuchunguza mauaji ya polisi na kurecommend action ichukuliwe. Tunataka kuona action ikichukuliwa, especially hapa eneo la Pwani. We want our law enforcers, the parliament. It is high time that we need a law that will make sure that wakati kuna maandamano, wakati kuna ghasia kwenye jamii, hawa polisi, they should desist from using live bullets. Hadi lini tutaweza kuwapoteza hawa vijana ambao wako na matarajio makubwa na mustakabali wao ambao wazazi wao wanautegemea? Ni vijana ambao most of them were innocent, they were not involved in any kind of violence, not involved in any kind of chaos and brutality. Juzi tu tumetoka kuzika kijana mdogo wa miaka 14, mwezi uliopita pia tumetoka kuzika mwingine wa miaka 24, na leo hii pia tunataka kuzika mwingine wa miaka 22. Je, hadi lini dhulma hizi zitaweza kuendelea? E kinde maduol mar IEBC pod dhi nyime gi ndiko joluto ombulu manyien pachoka, sirikal medo jiwo oganda mar ndikre kaka jogo ombulu, kalure ni moko kuom counties pod ndiko kwan mapiny mar ji mawuok oko mar kawo ombulu makamano. Kane oloso e kinde mane otimo